Sukma atukalah sani ketiberi Pini hajang ngireng rasiti bakti reng ide sang yang widiwasa melarapan antuk pemastukan. Om Swastiastu. Hiderane sareng sami pasti ke sampun seneng mirengan satwa. Benjang bungkur mandane seneng sami belajar mesatwa nggih. Yen sampun seneng sane mangken titiang jagi mesatwa sane memude men tiwas teken men sugih. Ada kone tuturan satwa anak sugih sajan. Iya, madan men sugih. Memen sugih liu ngolah tanah carik nelina sampai neliu miwah wih uning nih ke suara nabi nge ubuan kucet masih di memen sugih liu linglah harta berana emas pipes talet liu memen sugih linglah apa buat tujuh rahina kepura leleng bau memen sugih ngabatang kalong limane mebelang emas membungkung emas subangne amun ceng-cenge endo masih emas melenang pesan teken pisagane ane madan men tiwas memen tiwas tuseng jeung lah ketenan sane membuat boya aja memen tiwas tenten deman mau usaha nanging napi gawe sane lampahino nenten sane ngenene kecerita mangken memen tiwas suba tuseng lah bas tuseng longan jani memen tiwas lakar mojo kumane memen sugih lakar maulahan ditu lantas memen tiwas kau momen sugih Om Swastiastu mak suba mekelo memen tiwas kau mare lantas memen sugih besu uling kedone kreok aduh nyek kone kelijani suba kau tuseng nawang matan kiap pudo keto memen sugih ngerengkeng sado usap-usap tiang itiwas ide holas mo bang tiang ngileh bas amun jakan jani mimi kali jani nyai subon lagi ngileh bas keto memen sugih ngerengkeng di subane keto memen sugih nunden memen tiwas napenan bas di subane suwut lakar bang upah baseceroncong kanti ketemai memen tiwas megarapan mare iya ngidang nyakan santokan sampun man upah bas di subane kentang memen sugih jumahne kosek ngalenang latah saget bakatane latah kabesek ngencolang memen sugih kemo kok rumah memen tiwas sado pangras hei men tiwas len nyai subat tiwas nekte pagawe nyai ne jelek magarapang awone nyai tuseng bisa cutat kuliah jadi bas moke aneh subajakan nyai aduh mak kudiah jadi tiang uliang bas mo ento anak bedadi nasi mo
tadi rasa sani aja mungkin di tiang nenten icen di tiang pemargi yang gigi makletak lantas imen tiwas tengudang dia mesesalan luangan jani yang mengusaha ngalih aku ke alasan sira uning bahagia enden ada nak beli majalah lantas imen tiwas ke alasan saha nyamplek kok nek we di subane nek di alase ditu emen tiwas megene anggena nyaruang keneh nek jejah pepe ngale paku pangmahan asabe sedak emen tiwas megene ditu lantas rauh sang idang kencana cing cekepek cing cekepek cing cekepek cing weh anyeng tadi tu apakah aleh kita ikidang kencana ditulang kasih memen tiwas mengkesya napokin kidang ane bisa memunyi laut ia matu lunasiwang titiang dulu kidang titiang mantah itiwas meriki titiang aleh paku jadi ada tiang apang ada biang-biang bas nah nejani gelah ulang nyanyi sok jet bolong mai selo jet nirane di subane ento seloka lantas jadi kidang keling mentiwas wih demane atene mentiwas ditu ya manunas emas bak pesan ya manunas emas bagiosan kena mentiwas laut ia maturang pramo suksemo di subane keto majalan lantas mentiwas ngemulehan saha gendang geni nah gelesan satwa sampun metilar atase nekat ortane unduk mentiwas di kuping nemen suge ditu lantas imen suge kuseng terima ada anak madai kesuge aneh lantas memen suge mentakon tekeni mentiwas ditu kesatwa yang unduk iya man pice di alase ngencolang imemen sugeh mulehne mesalir sekadi anak tiwas laut ngalih paku ke alase di subane di alase rauh sang bidang kencana cing cekepek cing cing cekepek cing cing cekepek cing cing weh apakah aleh itu enyeng kotonan lunasiwang titiang imemen tiwas tiro kidang salemangkan titiang iriki ngerabah paku jagi beliang tiang bas sampun kalih rahina titiang nentang ngajang keto imemen sugeh mapi ngeleh nah jani nire nulangi nyai sok wek jet bolong seluk jet dirana seluk pih cek demen saja nate memen suge iya anak subanawang lakar man emas-emasan liu ngencolang emen suge nyeluk jet nekijang nangi sahasa ikidang ngijemang jet ne iya laut imemen suge ka oros ke bat-bat deh ke dui-dui nih ke batu-batu nih ditu lantas imemen sugeh ngemasing padem nah idadane sarang sami asa punika karmane imemen sugeh sane setata menikah jelek sugeh arto brana nanging tiwas pangarasa momo corah dulek tekening anak raja yani raga dados manusia sampunan sangat tos nyumbang raga bes ngajoman harta prana
wireh napi sane wenten iri kirang jagate nenten-wenten sane langgon. Aingeh semeton sareng sami wandah asa punika atur sabuan titiang sane mangkin. Iker kuah ngandong ketua, iker kuah tinting dadari, nemesakwo potong ne bawa, dia pen bawa ne pende